na ua wailungan mako introduction pawalal mato vainga le afai ul tulio tem amene ia la watu lo le introduction ola mata upu ole leadership qualities o Yesu Keriso ia e tau lo me tau leadership qualities nei lolo la ia o lo tala noa ile heart ole tangata le talo yai le la woman tal noa na po il tamaloa le heart po le loto o le tamaloa o Paulo o Mose ia o nei lo matu na tal noa le loto o le tamaloa Abraham ia a le la wa fa pena ona tato mata ile heart o tato le faola ia papupu atu fa pe this is the best ever model a mo miese model e model ila leadership fa pena fo ia da ia sisi moro tu so Yesu aftai le tua ni foi vaenga fa aftai le sunga te taima so fa fenga le matu taloina ma mo nei manatue sili le tatu e mai ia morals mai le fionga pa ia le tua tatu te mata wa tele ais mo morals le la o mana ia tele ia wa mo fela o tele foi lana ia wa onga o mo mai mo fa pe atuai fa aftai le tua o lo tu atu le tau le nei le fa pe me kwa i le kwa se le ya amen le ka ku fa ya o fa kasi ai ka ko ke fa pe na fa mo ni fa tasi ai ile nei tau ia ole na la uta watu ole model o Yesu Keriso is the perfect ever model for leadership ole a wala fa tino ai po fa tino Yesu Keriso langa ka inga e whaongambe ta ole leo ka ole maro ole whakaika ole mo mua na nofo ia whai le mea le ngaruenga a yeise meo mana o Yesu e aoa o yona so o ye loe yona so o whai e tango Yesu whaatino mo mua a mata ona so o matilo ona so ona tu atu le yona so o e whai a laua mau i loto ma fau ia manganga ona so o le mea e whai amene o mawhai le sa tau mo mua iai ele a mai ala Yesu Keriso i mulimuli o tia ia se mea fou ele i whaia momoa na te le tala noa momoa lona winga e momoa Yesu ona whaatino whaataitai whaato a whaasino mai loa ia tātou te whaia avlas pate vila li elu i mea fou la amene a o mea na whaia momoa Yesu wa tātia mo oe whaavai ai lau taitainga ma lau taitainga ia ele ngata la ole na ai lua ni vainga tāua e whapena ona whaafola sanga iai le tainga nei a Yesu Keriso. Na te tai e ala i le he leads by example. Na te whaia mo mua mea, a tau atu lo winga whakaikai, a tau atu Yesu o le ota, o le la pisi mele i le mawhainga fio kwa Yesu waru sao. Ai mo mua tangu Yesu e piki. Alu ave la pisi. O oro lista imi. Wa ai atu lo Yesu o letu mai la pisi. O letu mai Sarah, la pisi. Ala mo mona tilo sero o piki lunga Yesu ave la bis so pati vilali wala lana longa lua o le style o le scale o le leadership pa Yesu it's a servant leadership ta fai fa sa moina e fa pe o le au natu ie na te taina e tau tua ie na te taina le scale le a Yesu lana taina o na tangata muli ia te ele ve mo ma ia ona tau faila ile tu tau famatala te isi atu nei fo vai gol fo sanga le famatala ina atilio le servant leadership. What is servant leadership? Servant leadership focuses on the growth of the individuals that they may flourish and achieve their full potential. E fa pena ona tau la le tu inga ta inga lea. Ile ati ina e ina o tangata taitotas. Ina ia fua mai male ato atoa. Io lato faiva, lato taleni, lato matafa yoi, a lato walauina, e ala ila lato whaatinonga, ai muli, ona liliu mai leo tangata wafua lato olanga, wafua lo lato tulanga o matutua, whaatoa whaatino lisi vaenga lea ole tino ole ngā luenga, sau pati e viele tua. Ole maanga iela o kase poko ole afoia, na ave le tua tatu tatu lua i apostolo e vila mafoi. Tolo yon manino yo o sa doanga aviliamu nei mea. Fa mai tala Yesu o ia aviliamu. Fau mo tangata. Fa to afa wo fale. Amen. Ati ya mo tangata. Fa to ati ya el fale.
Iwa vai la le fuka tau wa uia le fuka mo le fuka tau sa wa le me fa winga me na me. Ole servant leadership. Ati na e mo tangata ia malama ia ola ia matutua malolosi mai loa failinga luenga le tua. O tangata langa e mai ya fau roisi vai nga no tu tino nga luenga le tua. Tato te mana na uma ya. A le isi le ko inga leadership. Ele mo mua fau tangata. Ai mo mua fau da le tino nga luenga. A via le tua. Sili le moro Yesu. Lan moro Yesu. Fau mo mua tangata. O le me foi la le mana ia i tele la tato polo kalame le tato leadership. O le ua fau mo mua tato. Se ora tangata rei o tafa mai fai. O le ua fau tato. Fau mo mua tato. Muli ane. Ua tato tau fai function mai loa. Ua tato malama. Ua tato iloa. La tato me fai. Ua fai ngō fi, alu mi ngoi o le kingo ngā luenga i luma. Langa luka fai ngā yoi ua mai vaenga. Au sa pāti vi le tua. God is good. All the time. Ia, lea lola la tato tilo i le leadership qualities a Yesu. Ia, pewhela na whaafonga mai i le whai aonga talu ai, e se lau mo tupu i quality, i leadership qualities o i upper amo. Ai a faila o Yesu is the best model. Ia longa winga e o wakur kele o Yesu. Ia o le afa pena fela na fala i titi o na taimi. Ia masalo a ofile fa watu, a ofile lima watu, a mea ngata ili malosi o taimi. Ia i nafo i la tiro la wati a pena awane se. Okay, o le vaenga mo mua o le quality o Yesu i lana tainga. I o le fuinga la vea mo i po. O le fuinga la vea ngiri ka hao. O le a. O le humility. O le loto maulalo. O le heart lea. O se tuai, o se tai. O le lona winga. E faulinga mai o se vaenga mua. O le ingredients piko i silia lenga mo o mia mua. E le tangata tai. E le tangata au auna. E le tangata ngā lue. O le loto maulalo. Amene. Ia le lawa. E le tele lani me tato teo ia Yesu walanga. A tatu ola ia Yesu. O a Yesu. O mua. O ia o le atua. Lua o ia o le tangata. Jesus is fully God. Jesus is fully man. However, na fio mo i o family tala tuspa ia, na iai o ia la matanga o ia o le atua. Sai le atua. Ai family le Ioane mo mua fepusufa, ua liu tino tangata. Si, o na ua liu tino tangata mai lola Yesu o ia le atua. Ele o saula Yesu o ia o le atua, lo na tino atua ma mea uma tau le atua. O la ua teu, amene. Wa te uma, wai, ele ma whainga pai i malia. Alo? Ele ma whainga pai malia i le pia na sau Yesu lo na pai o ia o le tua. O le poto lana o le tua. Teu se le mamalu ma le pai le tuta wa tua Yesu. Ai liu tino tangata mai loa tutusa le leia ma oi ma o sa pati vi ele li. Wa qualify e foi la Yesu. E fai mamalo mo oi ma ta te fa tai ai i le ta ina o la na ngaluenga vi ia le li. Ia fai tau mai la le Filipi lua, al fai upe lima suma tas te tatu whalongolongo tuai. Ia te au tau fo ile nei mana. Ia te au tau fo ile nei mana to o ia ke riso Yesu. O le sa winga whaatasi ma le atua. O le toi ngā nganga lea, toi ngā loto lea. This is the heart that was in Jesus. It should be in all of us. Okay, whamai a, tau mena na whai tau nei. O le sa winga whaatasi ma le atua. Sa winga whaatasi ma le atua. Longa winga, e kukusa ia ma le atua. E le manatu ia se me o maulo na tūlanga tutusa ma le atua. A o le manatu la ia, o lona liu tino tangata mai, o le a whaoa i loa. Langa right o ia o le atua. Po lona tūlanga o ia o le atua. A ua sa atu o ia e ia lava. A ua, ia lawa wha sa mua mo, whapela ka ngia, ua empty e ia. Longa winga, ama kwa isa sa ako mai e Yesu ia. O whai mona le winga le polonga, i lona whanau mai whaape o tangata. Saua o ia le atua. Sa uma ese le totulo. Kalai ave ese uma. He emptied himself. Ai sau pe o tangata. Ai ale si vanga so ai. A o iloa o ia i ona whaulinga e whaape o tangata. Ia. Ua whaamaulalo o ia e ia lava. Ia. Wana ana ua oina maliu. Ia. O le maliu lava lea le sa tauro. Alale si upunga ilunga ko li e makamelo fai kaungi. O whai mona le winga le polonga, i lona whanau mai whaape o tangata. O sau o ia, mo liu tinu tangata. Ai le ngata lea, ua whaamaulalo o ia te ia, ua avea o ia ma polonga, ua winga whatasi i polonga, lupu whapeta, upule wha limu o le polonga,
ole bond servant ia uma tatu whalonglongo, ole mea ka ole bond servant ia Israelu, ole polonga ai wha penal whatulanga ina, tā loa le, fiku kausanga, uma lo fiku kausanga, ia wha sa loko polonga. Ai el polonga le fi sa loko, wa manga ai fai pe polonga i, ia ona whaile tangata na ia, whai loa mau bond servant, wha mau loa lo whai longa, le wha mau whai longa, pāle stamp, ia o kako kuloa, tātou sa moa i povi mo pua. O lai kako stamp, tui wha pūl talinga, whai le whai longa, wha penga gonga le wingo le whai longa le whai ka linga o le polonga le manga o wha sa loko, a la polonga pia, te loina, being a bond servant, Jesus became a bond servant. Sawa Yesu, liutiu tangata, toi mawala lo, ke le isi, ke le ifo le vaenga le walu Yesu, wa whai matangata polonga, wa wha mau whai longa ina, sili eko polonga, ilo lo polonga, a whasau pāti vila li. Whai tau? A oi loa oia i ona whaulinga i whaapes tangata, wa wha maulalo oia e lava, wana ana wa oi na maliu, o le maliu lava le sa tauro. Ma ila i wha maulalo Yesu. Sawa i le tua talai uma ese ame tau ba ia mo mamalu liutiu tangata ma kwai fa mau lalo akili ia i lalo ave mo polonga ba fa penga nga o alu ase o noti ale oti a sa taulu alu baliu o le mea lava lea o matua fa ai nai o ia le tua ma fo ina tuai ia te ia le ala uta tu lo sawa Yesu mo nga alu Yesu alu ngaka me ngaka inga eli o le tu ma wa akili la ko palas mo lalo ku Yesu lalo fa fonga la le taua ole mele ole loto maulalo. Ika ole ki ka ole loko maulalo. Langa ese le vai la langi loko maulalo. Ese le vai le tua. Esa ili mai le tua ile tangata loto maulalo. Ai sili foi ona fiasa ili mai le tua ini tangata. Nate faonga inga oniana au na tau tua. Ka ule ka ko kai. Amen. Ai mo le loto maulalo. Ia lela ole vai e mo mia ai sau fia fai el final nga maulalo fia fa kingo el fin ngalo le ku fa yai oi fa ngai oi ai langa yei lo loto yei o manatu yei o langona mo mana onga a ele loto ma walalo la fa ia mai le tua ia te oi me fai ai musu o to tofi fo i le tua isi tai e ngalulu e lalo isi tai amen Pakai ka inga laka ko vaenga le tua fai fe au ko inga ki a Kongo fa so ko isi ministry leaders e ko fo isi kai inga lu lalo amen e yai fo da taimi e fa pe ma yai lista tai I lista tai ma li lo sunga tu lo me nai fai ai sa we jalu e fai le mela a ele lo to lalo e ke fai ya ko le ai o anga me fa penga la no ko su e fu o mo fa pe hey Jesus has the right to use you and me as his servants without prior consultation. Ole mea le lalangi, ole te mawhai influence fo ile ngal wenga le tua. Ole kai I value ole lalangi o mea le tua. Ai o polkalame le tua, makwai mo mia le loko maulalo. Langa ole loko maulalo e mawhai ngalu lue le tangata ma le tua. Ma jano mai whamonianga le tua, I mele mana o le tua. E utu ai tangata le, se whamonia I le lalangi to tele le whaten mai e so pati e ile li. God is good. All the time. Ia tatou me ilo la lo ka koloinga te uta ko o va ai lo ta u lo mo lo fa pe la tatou ai o le lo mo lalo e o lo pala I lalo ma fa le nga ina ma fa pe na o tu la fo ina fa va va tu la fo ina ai le ai o le lo mo lalo e o lo le fua fa mri ina al fina ngalo le tua e malolo tu sa lava pe te oti ai tu sa lava pe te mai ai ma o mai ai ma e maliwai au se pati mo se tatu ta ia wao lo na maliu se tatu te ma stolo ai ke loinga oe e le fa ina e le toi lalo mission fulfilled mission accomplished or achieve the mission se tatu te ma e le fa ina ai fa longo la o maliu Yesu ai fa longo la sa lo va ngale na so o le mea lava lea o matua whae nai o ia e le tua. Ona la le maalia o fina ngalo le tua me ta o le loto maulalo. Sau o mai waluang ia pa lalo flokoi ova lalo malfulua. Ua malia e whaafonga, ia? Ma fo ina atu ai ia te ia o le suafa e siri suafa o malava. Whaea ina, fo ia tu ia te ia lea le suafa, sili suafa o malava. Ina ia tuli o tuli vai o malava le suafa o Yesu. O e o le langi, mai o lalo langi, mai o lalo langi. Wa fo ia tu ia Yesu, whaea Yesu. Tu atu el suafa sili suafa uma mai o ila to uma la ile langi o le lalo langi malalo ifo le lalo langi e to tu tuli o la tu tuli vai pe fa longo le suafa le
Ma ia tau watu e lolo faiva umalava o Yesu Keriso. O le li lava ia i uai le vi inga o le atua le tama. E le ngata fo ila ilea, a fai o tuli vai o ile langi lalo langi. Whapena fo ila ia, fofonga lava, lau faiva iso se lanu iso se ngana, i longa winga la vea fo menga, e tau watu o ai o Yesu o le ali i oia. A bole vi inga o le tua, so pati vi ele tua, o ka se mangaia e ka koi kilo. O isi vaenga, ma mea lau langi, pe e ita, pe e musu i ki walu lalo, ka umakanga inga, ai sili ai o ka ua le sikaka, amen. Wa faile nei mea ma fili to tonu le ngaluenga le tua. Le tutu lai ma le atina i na atua au na le tua, le ka le sia ma le ka le sia, le fata faitau langa, ma le fata faitau langa. Ai fasi se ina ti Apollo nisi o tangata. A matalona fa pe kalkalongo i ku ka pe kalkalongo mi lama ia mai. Ma alonga. Pe ia la se ia ka me le fai. Ya kalkalongo isko inga ma isko isi dia ko. Pe o se ka ko me fai. Wa fa pe nga lawi lo ai ka ko fe au. Ai lo fe fe au nga me nga. O ka ua. O le ale me ka ke le fa ka fai lo. Sui ka me fai. Alo. Ta ele o le vai e le o fina ngalo ngale ku. Amen. Ave a koa awe ke popole i lau whae ina. Awe te no whae whae oi. Awe te no whae e wha pale oi. Ei, e mana o le tua mako i halua i lalo. Ke lolo me maa ngai anga wao mengi me lalo. Wha mai, a e halua i lalo me ngai taila walu. Le halua isu me ngai kai. E lei masi mea linga i koe pou. Lai kia se hala koe pou. Ai o ka kia le lalu. Whawhera o koe pou o ka kia lalu. Amen. A le opposite la. Le wha se sea le laulangi le ngā maka e sakangi. Ku le ka a e lunga. Awa ki whaalungo i whawhi au. Awa ki whaalungo i ko inga. Awa ki whaalungo i le kau whaiwhi e lo lunga. Ke lo inga le maua lunga la walu. O le makua i pakaku ke le fo inga lau palasifu. Afsau pati e vila li e leo whina halo ngā le ko moe. Malo tato Yesu. Makua i ave male le leia Yesu. Ele i whapenana to mumu Yesu. Ele i tue tau whai Yesu e whawai. Lisi me manga ia. Ele ka mo whai Yesu e whawa. Mise me lunga ma. Na halua ma le wha maulao le whai Ai nau Whai mai a to le ngā tau tuli vai. Tau lolo whai whai mai a. Mo le vi ingo le tama. Ai tau o Yesu ke riso o le li. Afsau pati e vi e le li. God is good. All the time. Vi e le li. Ia tatu atu lisi tatu slide. Humility. Ioane su tolu pe sulu le su fitu. Wa umono molo ina i ola tō vai. Ona tango fo i ona ofu. Ma toi ta oto. Ona wha pe atu le o i a te la tō. Wa oto lo e le mea wa oto wa o whai a te oto. Tō te ta ua mai au. O le awa o ma le alii. Wa le lei fo ila o tō e whai mai nā. Awa o au lava lea. O le nei. A whai o au le alii. Ma le awa o. Ua o mulmulu ina o tō vai. E te tau ono o tō whe mulmulu wa i o tō vai. Awa ua o tō avatu le awa o ia te o tō. Awa ua o avatu le awa o ia te o tō. E pei ono o whai e ia te o tō. Ia wha pea lava o tō ona whai. E moni. O te whai atu ia te o tō. E le sili le au ona i le ali. E le sili le awina atu i le wana le whe au. A whai ua o tō i loa mea ia mea. Amu ia o tō pea o tō whai a. Amen. Tasi le fate ta inga mutua I whai wha manai a Yesu ole mulumulu ino vai o na so. Servant leadership. I am really blessed and I am really challenged that this is the right model for me to follow. And I have to apologize to my own people, to my own church, to my own people I work with. I've never actually looked at this model and tried to follow it until we had this. O se mela le whaftai le tua, o matango fia te le nei wha moi. Wa umo na whai le whatai ta inga mulumulu atu e whatu e suwa, ko malam me leo whaia. Ko kikilo umama, ole demonstrator tunga li alato, e le to e ngalo I alato, le me alato te whaia. Amen. Pamelo Yesu, if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
fai lo ko kilo mai lo ko woli ko fai mai wa ko woli wa o to fai ya o nga pole wa o a lo o la ku mulu o to vai e ka kau foi le ya o ko fai nga o ka se fa ta inga mania wa fai mai le ta o ta le lio Yesu Keriso ia a mosa na te fai ya matato umalava I have to ka kawanga u fako ese akili le ko le mea o ka se manga ia male simple amen ai nga le fai nga o nga ke le bako I ele pupula mai luma ngai mea God is good all the time o le tatou au nanga tatou te inga tatou te au na il tasi o le mea foi la le ma foi ka o misa kaka o tau tu ma fai pa nga o fai au ia ngo lai lo sal fai au mulu vai la ngai ka le sio sorry church sorry elders sorry lo majutuas and deacons ia kalau sia lo fa fonga umma ya fai au mama ko umma ko la so ngai ma kwa ko lo fa ka ele ko hello God is good all the time ai nein mana ya o nga Yesu e fa mangingo fa ngon mela fa ma Yesu a servant is not greater than his master e kusa po le ale manguia e ke manguia pe o nga ai e mana tua ai manuia awange e si lunga lo lima malo loko malo fanga nge e pe woi wasilia kwa ulo kai kai wasilia ko le kele me ke fai lo fai au wasilia ko me ke fai lo ko inga wasilia ko me ke fai lo kai kai kia kongo ko se inga me amene makwa ia lua malo loko maulalo awalava nge e ngofo o si o lunga awalava nge ngofo si lunga lo wai ngoa mangisi me pai ka lia le kwa ilana taimi e na te whaia I nai oe. Au lau lava tiute, ma lau tiute. Au na. So pate vi ireli. O le isi mea piko I maa ngai I a whai haka le lua fo I qualities, whai e kawha haka le lua fo. Mo le gemi. E ke lo inga, sa mulu fo I Yesu ma vai o yuta. I loa le leia Yesu le mea yuta le la whai. Aya, he washed his feet wholeheartedly. Ele fai fale lenga mulu va pe kelu ya kopo mo yong o ke yuka so ko so mai va yuka. So nga fai va yuka. Ko ke yuka ko masangi. Le ai, nga mo ko fa pele le fa maong le o fai. What a real servant heart of such a great leader. So le la wo wi nga mai ngi kala ke lo kala Yesu. Ai fia mo mua au. Ai fia tau ai fia sili. Ia fai oi mapolonga tangata umala. Wa vai le manga ia esele manga yo values. O ki yo le manuia me ale tua ia. E ma kwai fike nga ia ma me ala langi. Me la le se ka ko sala mo malua. Wa langa kele me ka ei. Ole kako le fia au ole kako le fia sili ngai kako le au anga fa kako ole fa ma Yesu ai fia au ai fia la onga ai fia sili loa fai lo mo polonga longa winga e ke olo fa solo akol fua ai biko sili vala mai John e vala John esa mo fa mo inga e le kai e kale disken am so pati veri God is good all the time e ke lo inga mulmunga vaenga saka kau ngafai is kaka. O kaka bisa kau la kofir mun ngafai, mo mua. O kaka kau fali. La ngu la. Ai sala kau ngu malo. Apa vai? Mun vai. Misi ya kau kaka kau fali. Lua o so o ka makavale o ngiso. Misi vai ala kau. O la kau malo. O la kau oli fa la kau oli. Ola la koa. Awao. Ai ma kwai le fai ele me fai la koa ngu.
Ao se tasi foi piko sili yang mau lalo. O te tonu fale no mer tau fatonuina. Ia po se so foi manatu foi o ia so piko sili yang mau lalo. So sa ka kawang kiri kilo ma foi. E ka kaunga mulu vai lo ori. Ele e o Yesu le mulu vai. Le la usau lo Yesu mulu mala ko vai. Ai ia lu sisi mulu Yesu so pa chevi eri. God is good all the time. If you knew these things, blessed are you if you do them. Faila lo ko lo me yo ka lo ko. Ma Yesu amu ia oko. Tote matua manuia lava. Ko ke mo ko fai aing ha ko. Ko ke pale manguia le kwa. Pa ko lo fai. Au sa pa te vira ri le ka ko fai. Amen. God is good all the time. Yeah. Roma su lima fa pulu tolu la le feta wina aru feta fale ala feta watu fa sonia to let each of us please his neighbor for his good leading to edification. Wow, what a challenge. Say fe kamo pe fa samo la pe e mai fe si kele challenge la. Awa ia tasi ta tom fa fia le la te tua oi ina ia le ai oia e fa ma fan fana nai awa o ke riso lava ele fa fia oia ilona lava fina ngalo e pe on to sia. O mai a te au upu fai ala tau we na fai atu ia te oi. Hello? Ke lo ka ngai fio me o ka se boi ma mafau ia stei ki sa wai. Fa mai ia e fai a se me le lei I lo tua oi e fa manuia ia te ia. Attitude o langi le fo pisia uma maka ko lang ka ko ke mai me langi ka ko mai uma la langi. O ka ko mai ko la ingo ke riso. Ale ka ko mai me la langi. Ai kilo lo nei pa kilo se me nga mo oi. O ke vai por ese me nga mo oi o. Amen. Ai fai mai le fino ngalo le ai vai lo kwa oi. Vai se me ke ka ngoi fa manguia ia te ia. Ave sa pati vi le servant leadership. Fa mai male vai ka muli. Ele I fa pe nga fo inga ka mo ai Yesu ia fa se me fa manguia ia fa mali ai o ia aya. Fa mai o le o inga le sa ka nga palasia oi mau. Awa ki ia Yesu. Hamo mari fi Yesu mo ele o inga. O ka se manga ia va kunga se ai la kwa mo se o inga bolo ni pa ku lo ni pa ole o ia. E ma fa inga challenge but o le finga ngalo ngale ku. O le finga ngalo ngalo Yesu so pati vi ni. God is good all the time. Ka ko me lo lua ba ve. Ia pe ia langa ko lu mo lo. Submission. How did Jesus model submission in servant leadership? Sa fa pe fe ona fa kai mai fo Yesu mo fa singo mai Yesu ia tatou ia la yon so le fa tino ino nei foi mea ole submission. Ia le mana ia le fa tala le sunga fiti na bole wing on submission. Ole stai ole fa yakulo fa kunga alu lo fa. E ke maria ia ke fi ai al submission. Le fa sa mo ole nga wai e le loko ia o menga. E ke le manga oi e ke le ngofo fo ia fa nga mea. Ai nua e fa longo fai mailo matai. Fai mailo tai. Mulia ia. Tau ki au se e fai ka ko sakal ngi aso. E le o fai saka. E ke le lo fo I valungalo. Ai a fai o se tai au na. E ke I oi o la saulo e al fai. Onga e ke loko ia ai a ona o fai atu ai lo matai. Ua ngau mai lolo loto sa fialu te tafao, sa fialu te tapolo. Awa elu e saka. Awa sa pati e vi ele tua. God is good all the time. Mo moko ni tau tapu tasi fe potolu. Au te loto ine I o tau iloa. O le ulo tane taito tasi o ke riso lea. O le ulo le ava o le tane lea. A o le ulo o ke riso o le atu o lea. Awa sa pati e vi ele li. Ma wa mata tau le tono fale mala tau le falongo longo mai lunga o ili mele. Amen. Koe whaafonga, ia utou loa whamaiaha, o ke riso, le ulu leo le tane, si lunga lima o tane uma, le tona whale, ma o kou le whalo longa lunga o. E iei lo ulu, o ke riso lo ulu, ia tu ilalo. O le tamaloa, le ulu o fine, whafine matina uma, si lunga o lima, ma o kou le whalo, maka ma Facebook, si ma lunga o tau lima. Awis pati tamaloa I le tua. E le baka maloa. Ia malea. The head of Christ is God. Wewe ila vea fo make riso. O Yesu foi la, e iai foi lo na ulu. O ai le ulu o ke riso.
Ole atua. Submit fo ila Yesu ilo tua pe ona submit ilo to lua. So pa TV eleli. God is good all the time. Ia ole manai il nafa ta inga na tupu le fa to anga fa le iket semani. Amen. Wa man fa tino mai Yesu melna mai Yesu ai fina ngalo ai ta ma fa se felo kari. Ai wi le ia. Awang i felo loko felo fingar. Me nga ola ko nga ngau mga o Yesu sa le mu mai Yesu awang i felo loko felo wa fingalo. Pa pena fo yo tina. Fa ki ko fa lo sa bisin nga lo ko inga. Amen. Po le ala lo poto tina. Ole ale te le o tape nanga la wala felo fa kaunga va felo vali valinga. Amen. A u fai bel ko inga ye malie la fai melia. Ye ga malie la ye le. Fai melo fa mel ko inga. God is good all the time. Fa penga fo ile ekalesia. O ke riso le ulu le ekalesia e fa lungo fo. E fa penga u malata to tonu e submit to fa feka ko le submit to ya Yesu submit. Amen. Le ngata leo le tele yo istusi la le faitaua Ioane 5:3 fa mai Yesu Keriso o te le mafaia o no faia ya o no se metasi ai o le meu te falongo ai e fa vai ia la wa fa masinonga pola fa iunga fa mai Yesu Keriso e sili ona tonu la fa iunga pola fa masinonga awa o te le faia ya o lo loto ai o te faia lava na o le me fina ngalo i lo tama si o le submission foi la ele faia ile loko kaua ai ka kisa ili le tua po le alo na fina ngalo o le mea lava le nai fai. Kusa lava la pele fe kaui malo a inga. A lo fa finga Yesu e ka mo fai. Kusa pele fe kaui merka ko por kalam merka ko kalesia ai a fai o fina ngalo le tua e te tau ona fai submission na. A so pa te vi li. Lon tolu la ko pe ko lo golu truthfulness. Truthfulness ol matua i mongi ya le seme ele mongi. Lo wingol melea. Tu sa lava po le ol befero le veka ko le au cristiano ai lo o le me le ve ai le tau tala lo e lo me lo tupe ngu lo e lo le me e ka ofia mai e lo walu le menga kelwai ye le pisa lo Ioane valu ve sumol fa la le fetau no taimi mai Yesu Keriso my witness is true o finga mai fo ila ka yu ka ya Yesu o le mengi fa ko Yesu o yo le kua mai fo la ia ma na ia i lo le Yesu o yo le tu amen o le la wa fa ya tu Yesu o yo le tu fa me lo ia le o yo se kua o fa ko mo mau le skala Yesu o fa ya ko fa ka mai Yesu o ma ko velo dia o ma ko o fa nga wa apelamo ai fa mai tala Yesu Keriso ai le fa no mai apelamo mo ia Wala tal, fa fenga e fai mai a ko so lima suka usanga. O aper amo le maliu. Ia e ta o tuai, Ola tau ta o tu Yesu le memoni ia la tou. O ia o le tua. Ai le te ia la tou. O le su fa ko ono. For my Yesu, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Ele mau se me mongi se si mea nga o Yesu. Amen. O ia e fa maoni foi la na tala fai. Fa pe tala Yesu Ioane valu fa pe fa lima fa fitu. Because I tell the truth, you do not believe me. O lisi me malia le tangata. E ka u fo me mongi. Ai le kong. Pe wa masang ya la kon me pelo. Amen. Wa masang ya le lalolangi e le kala pe pelo. E fe ika pe fa ya kun kala boy. Wa ti ngala talinga pe pelo. Afa mai Yesu onga o leo te ta watu talmoni. Tau te le tel tonu, langa ko masangi a ko pepelo, langa ko kama, o kama o pepelo. Amen. Au sa pati le tua le o se kali o pepelo. Ai fa mai Yesu le se vai ngala, ai la o ko sa we. Convicta au. I se salas kasi. E fia fai mai e se Yesu. Ai fa Yesu be mong ye fa kwai. Fa Yesu saula se ko ka mai fa la mo se le mo se me kasi se Yesu. Au sa pati vi God is good. Tu sa pe tangi a Yesu, ele tau fia Yesu lon tau tino me moni. Amen. Ya fin fa te sto ino Ioane Baptisto. Wa ai ku ngoi kupu woi wo mai male va lo hauso Ya lok wa yang ai bakali. Fa wa ele sa wa le finga. Ele sa wa le finga. Ikalo mo malo. Lenga ngaling fa pui ya Ioane. Amen. Si ele vi fole le feika bo ka ya oi mau e ta te ta o fia ele ta tau te tala le me moni e ta tau tau te tala le me moni lenga fai mai Yesu
Le ai nga le. Amen. O le sikala Yesu nga feika kele kaka. Wa fiu ka su sa wala e fa pena mo di Yesu. Na lo Yesu. Kale pele la malu le. Ko fa kuinga ya so la so longko. O la fa pela ko o fale kingo. Ala ka ko Yesu ilona. Ilona ya te ia. Amen. Ia o le si me fa pena na mana ye e fa fa te inga. Na fa atu Yesu. Wa moe la salo. Ala mana to. Wo ti la salo. Fa mai su lo moe la salo. La ka ko fa fangu la salo. U fa pe uma tangata pe pelo Yesu. Amen. Ai dai le pe pelo Yesu. Ta wa ko Yesu Fela yai. Fuli esel ma. Ui nga yelo position foi. Fuli esel ma la kala Yesu. La salo. Salfaf. Ya ba ko. O kila salo. O sa wo kila salo fa foi pe mai robots. Le ai la mai wola. Ava sa pa te vieleli. God is good. All the time. Ya vi ile tua. Ole afai ule me muri langai ma ka hua kele. Ba ko mumuli te fieta no yai compassion. Ola ve uma kwa. Yo kon fai lai fa tai va kring ka ba i fam kalanga keisi ole compassion. Compassion is love. Mercy le pe on kalanga foi fiti ya malakine. Or even pity ngai fa fai ngo fia i fa mamlama ki compassion. Accompanied by an urgent desire to help or save someone or something from danger. Ole lofa le ka ufa Samoa ole lofa muti vale. Ole ta ua fa Britania compassion. Ole lofa fa pe nga yele kai mi urgent ai longa ngawe kulo lunga faise mea. E faise nga luenga e la vea I mai ka ole afano. E la vea I mai se mea ole afaina. Pol mele se ola po se a tau abene le winga nga le upulea compassion no winga la e faisi lo loto o Yesu ke risola he was always moved with compassion e matua inga yoi tele Yesu ole hatle Yesu compassion me foi le ko fa sa Yesu ko fa manga ko le kala o fe ko fa Yesu o sa ili po le winga tala le o te loto ile lofa ai le o taulanga o Yesu o le makua I kumu o le lofa. O lo na loto. O le loto la le Yesu o le lofa. E kaunga loko uma ka kou lo whainga luenga le tua. Ka kou uma o auna, o tai au auna, ngā lulue. E ka kaunga kumu I ka kou le lofa. Ia o le tainga whate tainga lena whai Yesu pe o tuatu noenga. Jesus lets compassion mess up his plans. But in the same way, he was training up his trainees, his disciples, his followers. And in effect, that is also throwing off balance, his own life of balance. O le lofa lea o Yesu Kiriso. E makua I whaakanga ia Yesu le lofa lea. Nga ke wha saikolosi inga nga polokalame o lewa nga uma whakakia. Maa nga fufuanga. Pa te inga matai Yesu fulfafa sul tolu. Ia la whaitau mai wai nga o lewa sue. Ma te sulfafa besu tolu. U whaafonga ia Yesu o na maliu ese aile o ia te. O maliu ese aile o ia ile mea ile vaa ile mea tu ufuana o ia. O whaalongo ia ile moto tangata o na lato mulimuli atu aile ia te ia. Ua ui atu, ua ui auta mai ai. O oi, o maritala ia Yesu o maliu sia na wo ai. Ioane Baptiso. Ona whaanoa leo lona loto mamanatu loa e alu ese lo nau ia. He needed space. He needed time. This was his forerunner. Aulo ka sengi fo. Ai loa mai fasioti. Ai ese mai leulu. Nau le tino laua. Ngō nei ona so oe. Awe teu. He was moved by compassion. He decided it was time for him to get alone by himself. Ona alu e se la ia lea. Alu le va. Alu me tu fua. Ai loa mai tangata le mele walo Yesu. E tuta atu le va a Yesu. Mua ka huka kan kau whekuri au kaku. Alu aku le li fia malolo fia whaiang kai mi malona atu am sa fia whongofolo na loto ma. Fia whaisang tatalo, fia whaisang a retreat, fia whaisang a mea aika kule mo, fia refresh.
Ai oso mai tu mai lunga le I whawhamalwa. Wala le moto tangata. And immediately he was moved with compassion. Wa kenso lo malana plokalame. Na fuafua e whai. Toi li liwa ne loa. Whaafilwa ipa na onga tangata. Wa tilo atu wala no mai whapene ni tangata. They have needs. And Jesus knew. He came here because he had his own personal need. But he put aside his own need. I found more need o tangata. Li liwa ne loa. Koe ka lue. Wha malo lo mai. Mai tō telu tangata. Whai mawa o I le whiawhinga o mailongo so o ia hia whai mai. Le mata hia le li wha mole. Se wa lawa ia e wha matu tangata se yo. O la poki sa. Ele ai kanga. Ai se yo e. So ngako me ai. Ai whai mai Yesu le ai. Ko whawhanga wa i le lofo Yesu. Sui langa plokalame. Ai whai mai I kukuri wa Yesu le ai. Whawhanga e o kakai o kakamakila inga le wala. O le alofa. Wha vai ai. I'm so particularly. This is the heart of Jesus. This is the heart of the King of Kings and the Lord of Lords and our model of leader. Ole lofa. La tope tona tamai mai la fa cut off mai se me fa mono ten. Na foi la kule solo Yesu e. Ese meu ia ka mo e ba fa finge blon koko. Sa wapa. Ku ual solo Yesu kau film malanga ai liu Yesu su e oile na pai mai. Mana o Yesu e acknowledge the faithful for finge le. Mama ko ifa ako ko le mangui o for finge ya awange yalu e nga ngai lo e Yesu ngo pa yaku. Ai ngai lo inga wa mi te Yesu lo ma. Kali ai lo ma ko ya lo solo. Wa ke ifo ile momoli mai mo kai mi la fa ma ko. Ke ifo ile momoli mo for finge. Me mo o muli lua. O mai lo fa mai Yesu. O lai ku sia le lei ku la fonga Mose. A maua se fa finge o faile nga sala lea. Ia fe kongi loa I ma I oti ai. A oela o le asa utala. What a marvelous, again, illustration, demonstration of his compassion. He knew about the law of Moses. Ele te e Yesu tu la fono Mose. Fai mai a Yesu sao ni le kusi sao o la kusi ku la fo. O ke le ka fia fa kingo ku la fo. O ke le ka fia fa kingo fa unga. Fa tino ai mo mua ona tongi le maa le tangata le sanga sala. O no lo Yesu. Ile one. Ai o tusi I ona mafau faunga. O ke Yesu ko ya ilunga. Wale ai umole mo kuanga. Ai ko fa finge le kuku mai. Mai Yesu. Ea. Ele fa sala ese sia oi. Mo finge ai. Mai Yesu. O ke le fa sala fo ya joy. Hallelujah. Aua e te toi anga sala. What a compassion. What mercy. Oka se lofa ina amatang ofie. O e lango ngai ka mai, o e lango na ina le mana le lofa ngau. Pa ia te mine. Jesus, the greatest leader ever, your Lord and my Lord, your leader and my leader. A model of my kakao leadership. He did it. Can we all stand? Tatulai. Can we stand? Tulai mai. O mare taimi fatulanga ina. Tama ai. Ta chalo iloanga le leia le nganga pa ia momoli mai ai mato malam mai lo loto. Your heart as a servant leader. E te manao e atinai tangata tai tō tasi uma. E te le manao e misi seisi. Le foi nai feif talai mai ai. A se lau ia mamoe ai sel mamoe tasi. Saunga le mu mamoe iwa. Tu mamoe iwa e iwa I tono loto lai saunga le mu. Ai alu le leo mamoe sa ili le mamoe wale loa. Ina ia toi wha fo I mai mal saunga le mu.
Ole ata lea lo lofa. A lofa muti vale. E ka akia umai ngisi mea nga fofu inga fai. I love ya ile nganga. I love ya. I fai le fofo. Father, in Jesus' name, olo hard leo fa pena fa ilo ma Yesu Kiristo ya te mato. Impart your heart of compassion to your people, to your leaders, to your servant leaders. Ma yo mato malama o mato o ona. Ele o mato o ne li tai. Fa mangalo mato le se o mato vai. Fa mangalo foi mato le sa o ma le fa yo mato tute fa tai fa au ona. Mato te au ona to i tangata o e au mai tai mai. Mato te ngalu e whaatasia tina elo malo i le suafo Yesu. Amen. So pati vile